MCA wa Ntwambwe Frederick Burugo na uretia shari barabara na ana skuru baipanga nimbere skuru itarura kenda bona mbesa sekura bisi. MCA wete ino njira yake yotira na bonde ne bosoka skuru nyuma rodha romodi wena. Nicholas Chabari aina antetoi. MCA wa Ntwambwe Frederick Burugo akiaria na aciari ntere echakaero na bauritie ibebangabanganie ebwega mbere chukuritia ruguro kaire nikenda muntu gwithirwa kuona mbecha na kuria bisi nikenda kwebera mantu makwithagirwa machukuru mena marandu ati kwithirwa muciari atirite bisi nontu no mwanka bisi ikaendekana nikenda chukuru ithina mbere bwega. Wazazi sana mantu ambecha uterikare wi muciari amini uterikare wi muritwa uterikare wi mwarimu na uterikare wi mutori na mono ku mantu na fees ilazima kethro ilazima ukiakumbe kenyokare mwambirio tamu ukathirania fee ukaendelea na mantu yariko ukaendelea mantu yangi aciari tukethwa twina kiuria kana muno rira rwari rukwarua datimira ina mbeca na mireri mbeca kwenda gutwika batu tukathugiritira mira na nontu ko tukuria fee na batu ibara tuburugitha tukiria mapema ketha murugu na kutharimite uketha ukiona tafadhali kwe mtu rea mbeca cha fee season after season ayatera mungau kaurwa akaria mungau ayatera mpempe ikaurwa akaria mpempe lakini batu ya lucky utemweri uthira kintu kitira kuonera mbeca uende tukiri kithomo na njira ya uma. Ariuga ni untu obo aibo muno kwithirwa ende antu baegembe ibanjirite kwirikana ati batiriaga bisi machukuru mwanya amwanya. There was a time antu amukora musemanio chukuru emonte meta bawa na bembe batikuria fee bokwithwa be the last kuria fee na ntikwenda twithirwa tukieta na irwa tumandu tu na bakaua mwambo yokario bakaua antu bembe betera mbeca ciambi besa ba oita kimanto afi bakawa basari treya teranga basari niite tukathire ni manto ambesa tukareka twikirwa manto ina kariu ni ari bonde baraba kwaria tikenda tugetha twina weti na mbere na katwa tutethuka nkoroki kurai na thina ya security aturethera tukithinika sana imanto pikipiki manto ria yathiri ende bara ture antu ba igembe north na bantu ambui tuburi kuwirirwa birabirio na tukareo soke mathwani nyuma ke mantu yara yatina nkanya kana kolele bira byumba kundirero the security ere drive kaiteneka twethro tutekurita miambo sana lindas ya kweria kuonania antu baraba na baraba tangwe barara antu abea in the darkness muntoro wethiritwe epanisho nonto makosa na akumbana na mantu yothe akumbanitayo ateona kanya kinya kwao endokendo mubwithia umugwithi na kwa kicheketho ko wisi withinene wina kubwithi mantu amai watu amwende kanitene aita karomberwa a chenjia na tugetha twitethia antu betu wethro we mwamba gwitwa kabungwa gwitwa kona thina ya kinye kwithun baba ithitu no ntuma thina ya orotiere ni mucoroku mwira atiri na ite nara kwa twika ati makosene no werio mutethia gwita kimantu amea kuma Kailo Gembe North Peter Nicholas Chabari.